Kita mau lihat teman udah ta apalagi tikyo di haroro muna nung matakaswida kami di babay na mubara depun kami anak pemuna terlumubi ma di paparan ni natutuan nami ima ibu tau muna rodo kamu makataho perbuepir eme namar ludu laki takas meto masa firma pokki bahul patsalongan firma to dinayam selhut na anak pemuna luju-luju dohot bagamoa kita bay hamudo markiti hata na uli hata na dingga tuhami salhu na nawar hamarang kita lumo itu paparan na tutuan dia batok masuk kita nomor 2 di bata saat may jalon namin asa abing may dia bingan nami tuat may dia bara nami jujung di sima jujung nami si pasahaton niya puta nomor 2 di bata apalan na ulas rohan nami apalan tikyo di pasahat tabudo ulos toro rabu ulos naging jami lau pabirot di nami agiat mah herbang tahan itu hatta sok herbang ulosi di pasu-pasuna si jalon nami berhidetang yang udah nami raja nami adong dohatan ini tuan nama dokon saya tuan lakka julu itu lakka puri naki takasong nabi dari muda raja nami anggoto nabi nukka yang puta si julu tu sebenarnya ikon na takas doamu martong aja buwan nabi alai takas takim ai elikso banami tu hula na parjolo raja nami molo petung dibogu di alamanon kusok kami sampanami berhite pisau nagajang dohon jam perjut nagoki balias metoy raja nami tulas marohani raja pacalo haroro nami songani bapak dohon nami raja nami berarti mah jadi dus marawatas raja nami di pagolong muna ope di kita natakas dahuli tapa satu dahulata jadi ope para musik kami asa tuh kusapa-sapa kami jauh nami kusuk kami baik damang majo nauli deh.
sebani ulum raja nami nata pasatawi pangkion banema rohani raja ibuti raja ma sian yang ulen tangan mongai merbunga-bunga tangan nami di bek kamuna jalas di pasar tamu tuh kami piso nagajang anggia matong gajang diamu barita gabe gajang barita horas dorong nami maidok na tua-tua hidutur dekaraka kadede eveng-eveng nungarohamu manompa-nompa hami hula-hula muna laos di bawah kamu doh tebeng noek pe asima rohani tuan di sahap pematuhamu berhijau nelu tangan muna kini kiran rohamu dawat di hamu dok na tua-tua asa binangan isi koping tapi nokak ngitara bunga tu sangkar matong ngapori tuluong yang baca tua siur mapinahamu nandi lobu gabe mana dulamu di belian asa tutu patik hudur di dalam rumah persaktian mangatu dia memang mangalaka bisima di tomo-tomo kapas samota noek pe pada nami asa huji kulihami tortorami asa wetamang jodi nami dok na tua-tua asa parabak dina yang kopan ataban balik ke perpuluhan di Mola Nadio pedang macam ini kami kontak kesehatan baru mau maju si Dio pedang menauli Satabina, ino na masa di 2 ton. Soto kona hata hamia suton. 5 juta na siap kurma sinoba.
hamu mulai ma di hamuna saya siap tuata ma jalo hamu balos ni nong pinasa munai silupo di mami sonari be pasatami ma tu doan nami saulau kami sarap kamu jok. Popoan ni mata namat pariwan. Jadi yan upe ano kami na marupo pumamabat tumpa ade abang ade las maruamun ni ala abang ade so hata ni na dua nami si titik men na sokwa kolang-kolang para una so dia venno tivis ni doho tebal yang peluk mami dira tupak ngawi tuala abang ade do bawa dua non ba sigurang mabina sunate bang ala 5 menit doi lian waktu. Jadi langsung mati, tajaluk tajaluk mati, langsung mati. Oke. Jadi promosi kami, tumpah kami mah kami. Bakawan yo nah partusi. Saya mewakili Upasata matu SD Lubasirait Madoko Kata songodongan ni Ibu Pajaitan. Nah, suma doang. Moliate mah perjulu tadoko tu hata perdengar bahasa. Nama ngalatiki nama sayarga di hita pala di bahasa tikyon di soni Ibu Pajaitan rodohame dongamuna.
guru-guru nasian SD Lubasirait anggota Muna Sudirodo baru dong muna kepala sekolah sian kecamatan Parmaksian songoni kami ketiga Kabupaten Toba di son rohami songon turut berduka cita imanan dialak nitu hatta ima sadina nataha holongnya pala di Basa Tikyon pos rohanami tu sude peparan ni nataha holongnya nong meninggal ho kita mardus ni rohamu jala pos rohanami meluhuberin kami sudia kaparda pahamona nah diberkati Tuhan dohamu pos rohata di pada jala pos rohanami diulau na pala di Basa Tikyon dilihat Tuhata arena tiur boy dengan sahat tuna pasahatot tanong ima ina natahaolono tu paradenan parsatok kinani songonima alamar ningot tutiki songonira marahata siap kami ade mulai ate masa kita jadi dapat lama notor kita deh pamer tutiki aladong do anggaran dasar sian guru-guru SD Lubasirait songoni musisian kepala sekolah Kecamatan Parmaksian dohut anggaran dasar natapatupa sima ika ketiga Kabupaten Toba pasatot nami ma sonaribu langsung nate tu bermusik kami bakal mulai musik nah partusi jadi setawi perpasangan tu di Batang di asini rohana di kesehatan tu kita terlumbi tuhamuna undangan nami yaitu Bapak dan Ibu K3S Kabupaten Toba, Bapak Ibu Kepala Sekolah Parmaksian, Bapak dan Ibu-ibu dari SD Lubasirait. Di permodingi na tua-tua tahun undang kami hamuna kalau nado rakpo hita berduka cita kesanggiat marhiti-hiti tang yang muna di Bapak dan di Ibu orang tua tahu di baik Tuhan percampar di siamuna ngapus kerohanami benemuna kami di tang yang muna asatu ibu terapur rohanami jala ngarap pita laho menaruhom na tua-tua tahu denganan persatok kinani disalani di angka radio munaro mengadupi kami doh di anggaran naung di Patu Pamuna saya tuata mama balut sonak kanauli nadengga tu amung ganut di pasahat tu amuna kaselas nerohan di pasahat tu amuna aka agabiun di selani jangan nabang ujumi kata nami ima siap Ibu M Panjaitan horas mani hita horas mani Tuhan selamat mani hamuna lau mulak songoni nang kami tiga lau muna di son Butima. Federani sian pungate dakku arisan dos dirohang asa poras giliran yero matutu nama jalo ngasa pakaktai suka dan duka kita menerima buat keluarga diberkati Tuhan semua keluarga yang ditinggalkan inang ini mau lihat deh tu bermusik kami asa sambil hujala kami hasuto na pala di Basa Tikyon bang kamu mamang na musik na partusik
persiat bahwa akan ulang ula-ula nami takbubulun nasihat sepitu-pitu sidaputar sian samosir siregar sian Watonga Manalu sian Pitubohan Simajutak sian Lobutua Simarukalik sian Hutaraja. Nama uli bulung Nabinar Sangaban Dihamu Rajanya Mangburu nami Isorro dohami Hula-hula persiat cetak pengulun sesuai dengan kesepakatan taring untuk ulus dua ma si pasaton nami hamuna idodos di rohata jadi soal perpiak ngulusi kata kasrama si bodoh kita tak foto urai horok perbesanon saya mai uralan non tu bere nami bawa saya mai tu ibe bere nami bere bawa yang sauni ma perpiak ngulus jadi adong kira orang ngah, kurang sih, asa terus kami. Papa saat tamat pada waktu di mata, insyaallah asidok thong rohana, tong dohi tadi beri ngiring, ibu gunia nama sebagai diktuon, ipas kamu rapot nami, pona hasu hutoni bapak jaitan, ipas kami tong roh pada betul kamu, ulah muna. Udah persen tak pulun, nak do uluran nami, nak tulang robot nami di pala di bahasa tijaun. Mari kita ima esok kami roh, ima di pertuon ni, nak boru nami, nang mau libulingon. Mau lihat ada mati tuata, alahibas kau kita boy pada pakai ni nak boru nami on. Sorry manang pesan nami, kamu tarlungobi. Bere nami nang ibe bere nami bere do kamu bere ibe bere nami mangido amin do kobos to hamuna di pertuat ni naboru namion imau pumunaon tohoro nyan lungun roha telah cipdo pardangingon sinirang ni hamatean alai tupuk di bate-bata molo di hamatean ima utang nasotar jua sudido na sadol mai ikon moding ikon made alai masih jului ima pesan nami ko hamu asatong barhide na poru nang mau dibulungon lamu tu dos naruh hamu akan marang di mardo atu mardo sahuta asatong pairo hamu dame sate bata pasu satu hatta isoni mo kami ulus na gajak setor orapu anggia matotu marhiteok tam yang ngami gula muna tulang muna anu pama sare na puta na batua de bata anggia mabong barita gabion barita harus tohong pinopari na boru namion. Matutulah. Songoli nak tu, kamu waka na maranggi, idok na dua-dua, tak pulang sebagai tingko di perbutua. Orang na tok kamu kami na maranggi, artakas tohongmu marsporo luan. Matutu. Isok penuang, ibu kami urus nagajangon setor rapor. Songon dia torobi. Rabu ni uluson, mangido kami tunggu waktu di bata. Songoni mana torok mi pernah muna dia isu. Matutulah. Songo dia kacang ni uluson, mabuat berita gabe kau berita orang so. Saya songoni makacang ni umur muna sudah pinap pare naporkon nak besar matuon. Matutu. Jadi apa ni? Jadi songon dokon ni na tua marah orang nabi. Tibo yang rumah uti bado yang isoko munga gabe mau dibulungon na borkom to hamu mangido ham to putra martore bata bunga biar mah kamu tuna poso batutu
Jadi tu amang borku suami ini nak borku naung baru jumudon tepat sesok kira amang borki amang boru molo binera ko sari dengan persai tomu pusaka hamil barjolo amang boru tapi gabe na porodo barjolo Merintih memang baru. Tunggu memang ibu hamil tuh dalam waktu dia barak. Saya dia kemudian dia diokok jangan urus. Tunggu biasa atau mak. Sabui menurut Roy, namun mulai akap binang para muslim. Lima besar nami itu amang boruku, doa tu karena marhabaran. Jadi mau lihat tema disopin main. Jangan kodam itu lah. Dua hamison main doa sidak putar. Pinas lima Johor atas kami tapu bolong pinas apa jo tu sudah putar. Tanggal 20 bulan kemarin saya datang ke sini mengunjungi mereka berdua dengan adik-adik dan itu saya di sini. Setelah itu saya bilang kami mau pulang, tetapi Inang Budak tercinta ini bilang, Pak Chandra, doakan dulu saya. Mau tak mau, suka tak suka, saya harus berdoa. Karena saya sudah melihat keadaannya sebenarnya, aku doakan sembuh tidak mungkin. Tetapi karena permintaan dia, saya berdoa. Dan setelah selesai berdoa, Inang Budak saya tercinta ini katanya, Pak Chandra, mau mati aurono. Tuhanmu suhu mulut au di Kalimantan dohot adikon. Asa unang cuk rohana. Kakak ni adikon, istriku mengatakan asal nasihat to rodohami. Jadi songari penang udah pulau itu pagi doamu dumi jauh Tuhan di horo doa mamirko saya anggiat mak di jalo Tuhan di mata jauh bahwa di sisi di labungna Maria dohot para malaikat di surga. Dan kepada adik-adikku sekeluarga yang ditinggalkan oleh ibu tercinta, lihatlah Bapak kita yang menurut abangku Tampu Bolon tadi mengkhawatirkan kehidupannya. Hiburlah dia di masa tuanya. Tadi waktu saya ngomong dengan dia di kamar, dia minta supaya saya tetap di sini. Tetapi apa boleh buat, pekerjaan saya masih ada. Soalnya kakak saya baru meninggal kemarin, baru tadi pagi dikuburkan di Tituk Siado. Jadi mau tidak mau tukang Sabtu, semua harus kulakukan pada saat saya di sini. Saya anggiat masih tukul-tukulak kamu semua suhat di robeat. Marsia minaminan semua lapak ni kaol. Asa tarida matutu. Hamu pinopar ni nagudaon nabasa jala nauni bulungo butima mauriati. Aku tercinta, aku telah memenuhi permintaanmu, Mauriati. Kami nak kining hula-hula na po soma di guari boro ditutup bisa mausir. Kami soma sarupama dohot hahaduli nami dengan tutur tapu bolo nate dua ma ulos na laos pasaton nami sa atu iwato nami do tubere nami. Jadi soni ma nabaru gitu. Mono tuk somoni penaboy odo ada di son, boro ada di utata hula-hula na poso patoro odurat do sebenarnya jala marulos sono. Alai ido na masa di utat taon basis dapo soru do naro. Jitunglas maroham mamerin di haroro nami ate. Asa doron nami manor di basat tami ulos tero rebon doron nami tibot yang di sopo tibot yang di rumah
tuti pamat yang disopo nungga gajang umur na buruan walu purapat tahun sayu tibo ma umur muna akan foto soni main narawa sama tu tapu bolon kita mau magudang ta kita pasat ulos ta soni main narawa ulos ka asa roh kami pasat ulos ngapain tu para musik kami emang kami asa pasat kami uloson tu nahobar na kadang majo kodang na mengaliat dia di asal lihat perhorasan lihat pengalian Soni penabura kita terbaik kami asalong mata na tutu na dokter di mana tunopa gulang-gulang pangarahon na tuk Soni penagoy batu paham son na manggoy dia patikyo amat tadi batama anggo na manggoy pas-pasuna ba amang buru ati bawang sudah muna man ngapitahan ma cikiu mau di dinarohamu pasahaton adat nahobar tu persermadon ni naburu munaon alani tulang na tulang ulos na binasahat muna ulos na gajang betung berita gabi berita horas di saluhut na kumparan ni natuton di pasatanu ulos torok rabu di budian ni natuton nami naburumuna di bagas atikyon say torok marihur matutu aka pomparan matutu maloruhutin yang tulang kapubolon do tulang sidabutar natutuja budon alai lasmarwani badan lasmarwani tordimuna tulang molope tujolomuna rohami di bagasa partikianon lasmarohamuna asadonon nami songon nido natua-tua tukso sadia na upasatami dak sudah pudung yang koso sakot jadi balia dak sudah uhum si bainon na sosadia sidobo hami tulang jadi narawate haduli tauluk dihamono par musik nami kami emang kami nang rohami manoba-noba hula-hula nami tapugolon dot sidabutar bedamang ma nahobar pusing
tulang pasatong nami pat jabaran na partuhan. Grabe yung bro. Di nami sason satu baten di Tingaras mga satu di dalam hingga taman ulot tayo bagasan senarion sampai ke tukang kebian gak ada horas seras Betul itu. Jalan mo ma. baik memang kodang kesehatan setiap cuy Gabi emang gabi. Bogor kami ma. Saluna luluan na saurma dua Dison hami nuaing hula-hula persiap tapugolon sida betar si regar dohot si majuta Si Regar Manalu si Majuta. upasatay ma to hamuna akka hahanami di uloto kan marga Manalu upasatan lima partikyanon molo petungadong si batu panitangan tu kita siap kita hula-hula marga nanigorani pamurota ba ano pe ta pasahat desonari partikyanon upasatan lima tuang ginami. Jadi itulah nang masalah nate. Nah Bogor kami di son. ada suratakan namang oh lo upasatay ma tu dongan nami Manalu keluarga besar paparan ni na dua-dua ta lima Papu Murni Boru Simajuntak Nyonya Panjaitan Nang mahami pasahaton ulos holong tu berenami dohok Dah itulah. Menotung pe sada sakami asa sangyang nami sadama ata pasu-pasu tuhamuna songod mual asa anggia tujulan narion marana marboru akan naso marana sumarboru marpahoppu yakan sumarhoppu kuboto hami do nunga be sude sikop na dua-dua ta na taholongyon jadi roma hamuna upasatay ma hamuma na mangatos songod dia ma Lapas satu nulus kolo songod ma calon humuma. Udah mula-mula dos soba-soba pancolo. Calon par musik demi naik pasahaton parbueni holong nai mahami tu berenami badawa ma godang mula-mula las paduna ma susobas-sobas tu hodak soba las paduna ma tu godang lihat-lihat asal dia pagabian parhorasan tu tikir ro tu sudi pinoparni na 2 tahun 5 Papu Murni Boru Simajuntak kon badawa ma Siregar Manalu pasatay ma tu do Simajuntak songoni ma pasatami tu amuna maulate natulang na besar. Dinang rohamu pasaton adat ti anak pemuna ima di parsa Ramadan na puro muna nung alas roani badan nung alas roani topinani di pasatamu ulos na gajang watung barita gabi barita horas
di saluhutna gemparan ni dainang nong sorbatuon di pasatamu ulo sitoro prabu torok matutu nang pemparanna tutiki nanengro marhite tang yang muna tutuwata alani tulang na tulang nengro mahami madapotok kamu nian anggoru niada di panapokon lami no hamu tujaru alai morotukpe ditongan ni alamanon rohami madapotok kamu tulang nami na tulang nami las marohani badan las rohani pergimuna otik sosadia nau pasata miti sonagajang dohot pas itu ada tong gimuna dohot percabaran nau partuamuna totong malas rohamuna di dohot na tua-tua dan sudah pudung yang sosakot jadi kalia dan sudah tuhum si bainon na sosadia titin natin nau pamai godong les ke rumah otik sosadia no patu pahami satu kata mah menggohi pasu-pasuna nuat memang padinami yang rumah kami lau menombat ulah nami bedamang mah godang nau partusi jadi Sa Libangalu si Malia Tulang Dolo pasatan mo nauli. Mo lihat si manang dihita. Dihamu rajani amang buru nami marga bajitan. Dinaroha minak kiningan. Adong do di basahat na tulang muna songon. Emi na marludu. Siang dia madipu dia nina buru nami nasaruh matuon. Marludu madihamu hagabeon. Marludu manang hasangapon. Terlumubi dohok dihamoraon. Jadi di zona kiningan upasatan mi do urus kula gabe dihamu. Iya na panami. Siang dia ma martinami marbidege amat tadiwata. Saya dilihat madihamu hagabeon. Akan nasohara tubuhan anak ma akan naso tubuhan buru ma dia ka umur ni aka berena minong tang ei patutuhan ma aka roka misodot di jadi somon iro ina dua-dua madohon nami tibo tiang ni rumah tibo yang tiang sopo nung agabe na boruku na sa urma dua kung gabi ang mahamu aka binoparna na posok
Matutu. Inati kono idolo itabian tulia kabinopar ni naporukon nasaur mation tusihamu mangalaka tusima dabotan persopian Matutu tulak. jalan di pasar kamu nakiliat kami piso nagaja doho tonggi dihamiu kurang di tes siang dia mah di pasar tu ta sikap ni mari pagada marhiti gawe na niula sino kabahabahanan songon nilok nina tua-tua ono nami bagok dona marato dulu dona marugian hora samu salu paran na burnami na sorma tua cipas na tu tugacang nama dihamu aka pinoparna yope upa saya hamit mah songon nilok nina tua-tua madoro nami saat sulu saat nunga upa saat kami ulus negajang si dorok rabu saat mau tu banggawian tu parhorasa songoni mahata dihamu permusik nami tidak mual tio binai matu banahakan bahan magodang si tio las padu mama tubut dan masahakan